Hello, ida ma'am. Za bu ina hianin house tour kan lo tilang don ni khale in hi hey asam type ta ni mizo style mo chumi ni ral chuan achunga thil omte Australia saprama kan lo om dan he tha kan lo ti chin nen kan pol nuaya mizo le sap style dewa ti ani chu chanin hei pangpar oma he in hi tunari chuanin kipa office le video shoot nan vel chau kan manga kan in tak nursery venga kan cheng zoka ma se weekend ate he tiang khanin avaria thei zeu zeu na turin kan siam don ni chung kwa bi ka ria thei turin mo chu wangania kan thil don reng hi no pangta na safe tur vekania he mi hi kan kitchen nen ta ni chuanin kitchen chunga hianin te ang mi vel da ni kan da chan ta hen coffee kipa coffee how hen sink oma sink khazu kan nauti ma kan nauti lang to ang khan ani mei ta chani hela hen filter oma anoi hen filter kan da ni hemi hi mizoram ma lei thei vek chan hei hela hianin kan man du tangkai how thil tangkai si thil nei du tangkai lo ni lowin heng how hi moi ve si man tangkai thei tur vek ang chi khani hela hianin cake te mo thei te ada thei ta mo he tuna hian tang khadang in ron bom lo nan khan thing pui hi tui kan ti em we love tea dong we Oh, we love tea so much. thing pui tui kan ti em awang hian kan hei kan thing pui We have something just like this in Australia, don't we, darling? Australia kan tang chen ya mo chuanin hei hei thing pui in sang sang ki achunga te po ma heta po ma ni chu thing pui hi kan he ani heta hianin hei kan thing pui du ber ta pen hei ten kan dan hei pantry ni ta strong da na mai da te kan da ta hen fridge om le helai hi chu alar wakri du chuan microwave te po da thei ni chuan island hi alaya kan da ve thunga island hnuaya hianin gas ni hei all om cheu ta ni chuan hi gas lighter ngai lawang chi tang top chi khani chuanin tui bottle ni ta hei ama thing in kha ania ma se thing in helai chin kitchen om namo hemi chauka omna chin hi chu lungrem vek ani ta chumi lungrem hnuaya chuan concrete chumi chunga chuan tile kan pha le ni achan chu chauka hi chu hu reng ani wang hianin tile kha tha kan ti bera helam hi chin hian thei thing ten ain zom ani ain zom na hi mu then he hemi hi concrete chin le a thing chin anin zom ta a heta hian pangpar oma a view te hi amoi em ani Hello, Kippy. Hey. Heta kan zong tra kung kha nia. Ti han a chu anwai che khu bathroom te bedroom te ania veranda nen chu anwai le khu gym ania chun chu mi hnoi le chu pangpar huan garden ani mo ti han le furniture in mong han furniture te kan la nei lawa Aizawl ka sofa he duang hi ataulut tuka suwangi kema in sofa siam ka tuma sofa lampang hi Australia po hian kaleina sa ni chu kaleya ka shalle china kami ni wang khanin sofa kha mania Australia ka ta ange kha siam ka duwa mizo a thingin tuna ka siam tir me ka chumi chu a cushion vel ke man ka wa don ni mo hela ma hian chhuana kong kha om can you please open your door for us darling sitting room atang pon tan pona chwa thei ni he kan enanga he veranda te hi Aizawl a chumi chu no pang in bol te an pet thei na tura kan ti kha ani an helam pang atang hianin in hnuai bedroom alu theya he by the sepa hela hian ka basil pizza vela tel chi mo kum tluang par te like hela hian pam kan dani pressure pump in noya chukila thil pakhat le kan sia chwale chu tenga hian thinga hianin varnish ain clear no hi lo thalut tuka chawangin hi clear varnish kan hnoya ma khan tlemin hei are tran to hin muthenga tuna chanin clear kan hnoi thale vek don ni hei clear hnoi chu thi hei kong ka pui te hin an chin lama clear hnoi chu atle hlara tan a chelawani hemi hi bedroom ania ama khan kan leite khanin r in china ne hei r in atangin bedroom a kan siam ani he po hi mizo siam thau thing kaleya chanin no pang anin to po anat over lo nan hei akwal dan the tan style nei ve se ma se zoom pet om lo ang chi khan kan ti ve kani ta ha ina te da wangin room te da wangin drawer kan da vek boka hnoya mo chanin he lai sira hianin
helai sira hianin khum kan da le don chumi chu an siama karma sa deliver tur nya ma se an man lo wangin hemi hi thom no khaina tur siama nya nei heti han mo thom noi hi tena khai thei ve kani helam pang zok hi no pang thom no khaina kan da le lam pang zok kan no pa an helai hianin TV kan da china TV le khabu no pangta tu kan da vein chang kan TV om lo wangin kan tilang long tian achung te hi hei a main thing in ve kan hi wang khan hei a ban te hi thing ve kan ya a ban thing ban kha ban ri la kha ti hian kan tuam moi ve ka khilai hi pipe chuk thak na ni ta ni cho chon he ta hian bathroom oma ma se bathroom kan tilan ma in veranda tilang leng hemi hi veranda te he no pang in fiam thei na turin ten tuk ver lian pui kong kalian pui kan da chon no pang in fiam theina turin khu no pang trak thei me lawin sang thasi zim se in kan tia ti han rakhi kan da kan no te tun lai chu bo wak lai ni wangin no man ti em ani he ti han azau che em ani mo he chanin kom hau party han nei nan po no ma he lai han sing kha oma he hi du chon he lai pon barbecue te ti thei ni chon he da chang han hey view te hi amoi em a They painted the yellow building. Okilai building eng lut tukha rong moi lut tukin lo thak to ni khi moi nge me ena shi oman ti ve diang nang o chan khu kan bal sa ko ngane ta khwanin kan non la tilang o ta jang han en photang no pangin fiam theina tura ti kha ani ta ni chai hi We get 2 harvests of Zontra, by the way. Mo Per year. jong cha po hi tra limania chan hi kan bathroom hei thinga anga ma se thinga ni lo nya tile thing ang deuh kha nya helai hi geyser wanna ania tihan okay hei hi perfora toothbrush ani mo electric toothbrush ania hei hi battery mangani tan choi tian on theya chon hemi thaka ti cute na choi mani minga za theini mi gift don pone chalut tuka ka chanu SC vlogs kha khami khatuna henawa pai me ka in shewanga chumi chu ka present ang ka tia ni chu achan chu he hi an toothpaste anita charcoal toothpaste mo chumi a chanin engma chemical omlo anita naw pai line poimo em ani chemical omlo kha chanin hemi hi a toothbrush hi ka do na chan ka present ang ka tin chan chu he ming za the ba ka khan he hi name lu tuka naw pai chanin nu so in shewanga he kan gam mo he kan hani hi a thi du ma an du chine ni chumi tan chan he a harsh lawa a soft mani hemi hi mo chu wangin hemi hi ka present dona present do chante mo present do te nong chan no pang ta pole theini he kipata kan nu pata ne mo he kipa kipling tin ta color po du than thea chumi chu battery po zin na po ken me theita chan hemi hi hei purple magic ang de mo whitening ti ha ti varna ni ta ni chu wangin hei kuwa ate mo coffee in sa te sa da mam de tan chona tha em inge min lo mang ve chin do na kipan video siam mo hemi hi kuwa kha e chin ve ni chu kuwa kha e na salut to ka lei pil vek kho khan kuwa ya chumi chu hemi mang hian atify china in lo em don na khami kha ka present do na I present do ten om ve chanin a leina link kalo thona indu chain lo leve don ya hei chan hemi bathroom hi zau vel tu ngai chu a main hemi hi te hi lungrem chung ve kani tam mo he tan la hianin toilet to oma la hei mobile charge na te po oma chan hei shower om ta ni shower hi a he po hi Aizawl le ve theina ti han tia on khan a hnoi han bucket do theina oma ma se hi tia nem chuan ten shower in tuilum le tui wada ti thei ve kani ti khai kan off ta chan helai han hei inchung atangin hei cigarette door kan ta ti han alu theita hei nikin zela khan mi kan bedroom atanga bathroom lut khailo khan inchung in leng tan helai hi kan siam ani khode ta hei tuk ver te hi tan hei lang tlang theilo chi ve kha kan da tu na hwan enang hei no pang an bolo nan ti han hwan te gate te hi tan kal thei vek bok ta mo hei hi tan azau nom tha em ani
an nun that to za hi mo he dan he tang te hi first lane ang tang te mo he dan aron chau chwa amai non chau to pui dan de kan chin ni lo sim sim ma tan non chau top ta dan helai hi hemi hi min zo tan ombok ta mu hemi hi outdoor lights o ruate adau thei veka helai hi he thing pui lum theina turin ani ta ni chu sai helai mun hi e adu chuan ni kina chung ko big tan liao liao a ho thein kan siam don ni pipu our curtain hey waterproof ani ta mu hemi parda hi kan da ri a chunga hianin washing machine vel da na tur khani ta nan helai hi thing thei mo keep idea tha khop mai chan hey hemi hi ke hey hi ka camellia par hey aron ku mum chan to hey mo ngal la ti han la han gym kan da mo hey hi chanin yoga mat ana omboka chanin chi sin sang tan phui na ma ombok okay chan hemi hi hey ta hian in huang hian ta hen thing pui polum thei ta ni dan thing pui dan a in theng hal ta Also, I'll do work while the kids are playing. ya no pang adin fiam lai po khan na te tho thea du le erong te po bol thein ta hen barbecue po da kan tum te ro chanin mo hey kan he mi ina kan thil le ho kan thil le na te am man za te khamin zot na sa chu wangin adu tan khanin hemi do ta hen video kan non siam le don ni a le na tur video kha kai tu na kan video no ena wain kan lo me bye bye